tiagna na tsy tiagna miala angara-djoely ary anao koa mandeha mila miara-dia aminao forongonao jiaby. Eto tsisy olo mila iforongonao aby reo, depitenao jiaby reo dégage sindry, sisy raha ilagna azy. Voilà, karaha zegny agnatin'izany ery jackpot avy Sambava agny. Ao ery Tokely Justin baban'ny fampahoriagna avy Sambavany agny. Ao aby ery Bildin sensisa jiaby dépitenao jiaby magneran'ny Madagasikara io mamindra virus indeso mbogno miaraka aminao fa mila miala de zay. Ingaty azo sezy boka anao fa magnamboara zay la anao mizaha hélicoptère bognosanao agny. Itinga Général Korontambity mandiana fa tsy silagnanao eto, mitondra dratsy mampiditry virus eto fô. Allo mandeha. Bon, ny mpampianatra tsy zavatra ambany fa zavatra lehibe sy ambony satria izy koa olo tsy nampianarigny tsy nahay raha. Nareo jiaby mpitondra io mianatra oka kosa ny nampianatra tsy handivozy. Fa mampalahelo anareo mpampianatra faran'izay mijaly sahira mitsefa amin'izay itaky fialany andro radioely voalohany, faharoa hitaky raha takiny zaza madiniky tsika bendafy agny reo hametraka ny atao hoe état fédéral na fédéralisme mba hialanareo mpampianatra voaregiregy lava io. Zay mpanao politika aveke mandregiregy anareo mpampianatra karama tsy makitra, jaly tsy jaly, zaza madiniky tsy tondra mandeha vakansy, rafozagna tsy saky vangiagna na vola vangagna labiera mangiagna rafozagna tsy hita, mijaly vahandrosa. Zay raha mahazo anareo mpampianatra reo. Mbola anareo koa ambanimbanigny rahandrahogny rehefa tsy ataonao fomba mahalanjà amin'ny toeragna ty affecté. Zay fogna iaignanareo mpampianatra jiaby magnerigny Madagascar. Non, c'est fini, le moment est venu. Bon, ialagna igny fa itaky atsika ny atao hoe état fédéral. Voalohany miamitombo nisan'ny vahoaka, nisan'ny mponina, sarotro amin'olo nitokagna mizere azy. Faharoa be loatra henambola mandeha iavoloha ao za ka na vahoaka ambany masonazy ake tsy jireny zay mipetraka koa. Ary io nazovy raha mbola io état unitaire io fogna tsisy raha manjary zany ake. Aza variagna amin'ny hoe état unitaire décentralisé tsy atopo, tsy marigny zany. Fa état fédéral ihany no ilayntsika mba ny zaza nianatra, mba misiasa ary ny vita fianaragna mba hahazo asa. Ohatra ny boaka mpampianatra de lasa mpampianatra, ny boaka dokotera mba lasa dokotera. Ho anareo dokotera mitsefa dian'izao hiaraka aminay hitaky hiaraka amin'iregny zanatsika ny ampitan-dranomasigny regny, mitaky ny atao hoe état fédéral. Nino zava-misy andro radioely tsy maintsy miala eo. Avô amin'izay tsy apetrapetraka fahatany koa état central ankilifahagn' atao état décentralisé. Zay raha tsisy raha marigny magnan'zaigny, hempaka zegny za. Avandivandy décentralisation ino tsisy marigny zegny. Fa ndao tsika anangagna ny atao hoe état fédéral ihany. Mba mieritrereta eto amintsika ihany ange misy zany atao hoe docteur bénévole zany. Zany tsisy amin'ny tany hafa. Eto amintsika misy docteur bénévole zany. Zaza navita fianaragna nazo diplôme nandania indray mandreny vola fa raha miaina hena magnano bénévole zany olo retraité ny tokony hagnano bénévole zany fa tsy anareo jeune madiniky vo vita fianaragna.
mitsefa daholo iaraka itaky atsika le moment est venu za. Maintenant sisy andrasoandraso, itaky ametrahagna ny atao hoe état fédéral. Ataoko ohatra aminareo docteur fa ny infirmier fogna ataoko ohatra eto, tsy resaka docteur médecin tsika fa iresaka infirmier. Agny andafy 2600 € izay ny karaman'ny infirmier. Ça veut dire donc 65 millions de francs malagasy par mois karaman'ny infirmier zay. Ny mpampianatra 2200 €, zany hoe 55 millions de francs malagasy ny karaman'ny mpampianatra. Ny bourse ho an'ny mpianatra agny ivelany agny 1300 €. Ça veut dire donc 32 500 000 francs. Tanareo amin'izay aiza misy atsika. Ny karaman'ny farany ambany de 1300 € mahery, zany hoe eo amin'ny 33 millions eo na mahery kely eo ny karama farany ambany agny ivelany. Ino ary ny vato misakagna tsy mahatonga atsika mba handeha hahazo 2 500 000 ny karama farany ambany, zany hoe 100 € fotsiny. Ino tsy ahitantsika zegny? Ino koa tsy ahitagna zegny amin'ny bourse? Ino koa tsy ahitagna zegny amin'ny bourse? Ary ino mampantotry karaman'ny mpampianatra amin'ny bojohely io ndraiky karamana docteur? Fitiavantegna zay olo mipetraka ambony eo madiniky vo vita fianarana, mitsefa daholo iaraka itaky atsika le moment est venu za. Maintenant sisy andrasoandraso, itaky ametrahagna ny atao hoe état fédéral. Ataoko ohatra aminareo docteur fa ny infirmier fogna ataoko ohatra eto, tsy resaka docteur médecin tsika fa iresaka infirmier. Agny andafy 2600 € izay ny karaman'ny infirmier. Ça veut dire donc 65 millions de francs malagasy par mois karaman'ny infirmier zay. Ny mpampianatra 2200 €. Anareo fizingen'ologno amin'ny fiaignanareo. Izy koa olo raiky efa bla 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 bla, tsisy raha tsy koragniny, za managna tragno vato, managna tômôbily, managna zegny ho, tiako anao tsy mety hijaly miaraka aminaha patati patata, mbo fa tokony homelo anareo. Satria flattage, izy koa olo mahavandy sady mahay flattage trop, efa mpanao politika igny ozy izy président raiky mahay azy zay. Dikan'izany ny mpanao politika de mpamitaka, mpandainga, tsy megnatra. Ka ho za aminareo hoe ndao amin'izay mba hialagna reto mpanao politika reto. Andao nda itaky ny atao hoe état fédéral, ka reo zanatsika manampahaizagna no apetraka hitantagna azy. Fa tonga ny fotoagna foazan'Andriamanitra daholo ny continent Afrika manontolo, nahoana atsika ny tsy fô? Non, fotoagna an'izao petraka ny état fédéral mba hisitrahany rehetra ny anjara brikiny amin'ny taniny. Manomboko zao tsy tokony ahita olo tsy homan-kany, tsy tokony ahita olo mijalin-kany, tsy tokony ahita lavaka tragnon'olo tsisy télévision na jusque agnaty alavelogna. Tokony hita fogna moyen anaovagna izany. Fa nahoana zany tsy vita? Tsy mipetraka ny état fédéral. Fa raha io mipetraka, vita fogna zay. Ny ambany langitry manontolo ao amin'ny nosy misitraka zay zavatra rehetra tokony sitrahiny. Fa tsy hoe kapitaly sy renivohitra rehetrarehetra regny fogna, renivohim-paritany fogna mahita télé,
reny voaparitany fogna ny afaka mampiasa climatiseur, reny voaparitany ihany ny managna ventilateur, reny voaparitany ihany mihinagna raha tsara. Non, 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 ok zay. Ndao apetraka ny État fédéral. Amizay mba samby sitraka raha tsara daholo ny ambany lagnitra na ambany volona an-tanan-dehibe. Ny foaza. Okanareo vehivavy tsy hosondriagna amin'ny lela mamy karaha nataony Andry Rajoely take igny. Indrindra nareo mifaritry Savao mba tsy hitandregny lela mamy ndry jackpot eky. Reo tsy sevitry. Ndry jackpot, ndry zoko vonjy, ndry iza koa moa ty Tokely Justin. Tsisy raha manjary zare jiaby re. Mivadibadiky tsy hainao dini. Tsy mampivolagna meranareo sambava io, tahotro fo. Satria tamin'ny fifidianana farany igny raha tsy nagneky hiaraka amin'ny fitondragna izy de gadragna na tsy mahazo milatsaka. Raha magnanjeny le tiantsika hifoagnana ananganana ny atao hoe État fédéral. Tsy tokony hisy fandregiregy magnanjeny. Fa samy mandeha mahitsy de mandroso miaraka fa gasy reny gasy re zay tapahagna marary amintsika jiaby topo. Zay zany ny video apetrako niany. Mifoaza ry mpampianatra, ry tanora vavy sy tanora lahy, ry dokotera, ry mpianatra indrindrandrindra. Mifoaza. Ndao hitaky ny atao hoe État fédéral amizay. Rehefa miala eo Rajoely fa hiala eo fô boka izy io. Hiala eo koa i bomba io. Oka tsy taky zavatra afatsika. Efa tafitany aminareo ny afatra. Be da be aminareo nagnandefa message aminaka hoe mankasitraka zokinay. Fa zay mihitsy le mety. Ataoko tsy adala. Tsy adala zay nanoratra regny message regny. Tsy mbola nisy nahazo message na raiky za raha tsy message reto mpanao politika reto no tsy mankasitraka ny atao hoe État fédéral. Donc mazava aminareo ny État fédéral ankehitriny ndao olo jiaby hiaradia anangana ny atao hoe État fédéral mba handroso amizay ny firenentsika. Zay mifandraisana anjara androany État fédéral ihany azadio izay bodibodainy président zareo agny Monsieur Percy Fanapera, Ndriana Métis, sins be da be zareo agny mivohy ny atao hoe État fédéral na fédéralisme. Ka ity action ty dia apetra tsara ny atao hoe révolutionnaire fédéralisme de Madagascar. Zay le izy. Ndao hanangana an'izay tsika. Mouvement révolutionnaire fédéralisme de Madagascar. Aloha itohy amin'izay atsika mba hipetraka amin'izay le État fédéral fa zay ihany ny lalan-tokagna mahasoa atsika zandry aby, rahalahy aby, ray aman-drenisany, ranabavy aby. Bye bye. Tiagna na tsy tiagna, miala ngia Rajoely. Ary anao koa mandeha, mila miaradia aminao forongonao jiaby. Eto tsisy olo mila iforongonao aby reo. Deputenao jiaby reo degazy sindry. Sisy raha ilagna azy. Voilà. Karaha zegny agnatin'izay ry jackpot avy sambava agny. Ao ery Tokely Justin baban'ny fampahoriagna avy sambavany agny. Ao aby ery Bildin sensisa jiaby. Députénao jiaby magneran'ny Madagasikara io mamindra virus. Indeso mbogno miaraka aminao. Fa mila miala de zay. Inga ty hazo sezy boka anao fa magnamboara zala anao mizaha hélicoptère bognosanao agny. Ity inga général Korontambity. Mandiana fa tsy silagnanao eto.
mitondra dratsy mampiditry virus eto fogna. Allo mandeha. Bon, ny mpampianatra tsy zavatra ambany fa zavatra lehibe sy ambony satria izy koa olo tsy nampianarigny tsy nahay raha. Nareo jiaby mpitondra io nianatra aby. Oka kosa ny nampianatra tsy handivozy. Fa mampalahelo anareo mpampianatra. Faran'izay mijaly, sahira. Mitsefa amin'izay hitaky fialany Andry Rajoely voalohany, faharoa hitaky raha takiany zaza madiniky tsika aby andafy agny reo hametraka ny atao hoe état fédéral na fédéralisme mba hialanareo mpampianatra voaregiregy lava io. Zay mpanao politika aveke mandregiregy anareo mpampianatra, karama tsy makitra, jaly tsy jaly, zaza madiniky tsy tondra mandeha vakansy, rafozagna tsy saky vangiagna na vola vangagna labiera mangiagna rafozagna tsy hita. Mijaly, vahandrosa. Zay raha mahazo anareo mpampianatra reto. Mbola anareo koa ambanimbanigny rahandrahogny. Rehefa tsy ataonao fomba mahalanjà amin'ny toeragna ty affecté. Zay fogna iaignanareo mpampianatra jiaby magnerigny Madagascar. Non. C'est fini. Le moment est venu. Bon. Ialagna igny. Fa hitaky atsika ny atao hoe état fédéral. Voalohany, miamitombo nisan'ny vahoaka, nisan'ny pony, sarotro amin'olo nitokagna mizere azy. Faharoa, be loatra henahena-mbola mandeha iavoloha ao za. Ka na vahoaka ambany masonazy ake tsy jireny zay mipetraka akao. Ary io nazovy, raha mbola io état unitaire io fogna, tsisy raha manjary zany ake. Aza variagna amin'ny hoe état unitaire décentralisé, tsy atopoko, tsy marigny zany. Fa état fédéral ihany no ilaitsika mba ny zaza nianatra, mba misiasa, ary ny vita fianaragna mba hahazo asa, ohatra ny boaka mpampianatra de lasa mpampianatra, ny boaka dokotera mba lasa dokotera. Ho anareo dokotera, mitsefa dian'izao hiaraka aminay hitaky, hiaraka amin'iregny zanatsika ny ampitan-dranomasigny regny. Mitaky ny atao hoe état fédéral. Nino zava-misy. Andry Rajoely tsy maintsy miala eo, avô amin'izay tsy apetrapetraka fahatany koa état central ankilifahagn' atao état décentralisé. Zay raha tsisy raha marigny magnanjaigny, hempaka zegny za. Avandivandy décentralisation ino tsisy marigny zegny. Fa ndao tsika hanangagna ny atao hoe état fédéral ihany. Mba mieritrereta eto amintsika ihany ange misy zany atao hoe docteur bénévole zany. Zany tsisy amin'ny tany hafa. Eto amintsika misy docteur bénévole zany. Zaza navita fianaragna nazo diplôme nandania indray mandreny vola, fa raha mihenahena magnano bénévole. Bénévole zany olo retraité ny tokony hagnano bénévole zany fa tsy anareo jeune madiniky vo vita fianaragna. Mitsefa daholo hiaraka hitaky atsika. Le moment est venu za. Maintenant, tsisy andraso. Hitaky ametrahagna ny atao hoe état fédéral. Ataoko ohatra aminareo dokotera fo. Ny infirmier fogna ataoko ohatra eto. Tsy resaka dokotera médecin tsika, fa iresaka infirmier. Agny andafy 2600 € izay ny karaman'ny infirmier. Ça veut dire donc 65 millions de francs malagasy par mois karaman'ny infirmier zay. Ny mpampianatra 2200 €. Zany hoe 55 millions de francs malagasy ny karaman'ny mpampianatra. Ny bourse ho an'ny mpianatra agny ivelany agny 1300 €. Ça veut dire donc 32 500 000 francs. Tanareo amin'izay aiza misy atsika. Ny karaman'ny farany ambany de 1300 € mahery.
Zany hoe eo amin'ny 33 millions eo na mahery kely eo ny karama farany ambany agny ivelany. Ino ary ny vato misakagna tsy mahatonga atsika mba hoe mba handeha hahazo 2,500,000 ny karama farany ambany. Zany hoe 100 € fotsiny. Ino tsy ahitantsika zegny? Ino koa tsy ahitagna zegny amin'ny bourse? Ino koa tsy ahitagna zegny amin'ny bourse? Ary ino mampantotry karaman'ny mpampianatra amin'ny bojohely io ndraiky karamana dokotera? Fitiavantegna zay olo mipetraka ambony eo madiniky vo vita fianarana. Mitsefa daholo iaraka itaky atsika. Le moment est venu za. Maintenant tsisy andraso. Itaky ametrahagna ny atao hoe état fédéral. Ataoko ohatra aminareo dokotera fo. Ny infirmier fogna ataoko ohatra eto, tsy resaka dokotera médecin tsika, fa iresaka infirmier. Agny andafy 2,600 € izay ny karaman'ny infirmier. Ça veut dire donc 65 millions de francs malagasy par mois karaman'ny infirmier zay. Ny mpampianatra 2,200 €. Anareo fizingen'ologno amin'ny fiaignanareo. Izy koa olo araiky efa bla 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 tsisy raha tsy koragnina, za managna tragno vato, managna tômôbily, managna zegny ho tiako anao tsy mety hijaly miaraka aminaha patati patata, mbo fa tokony homelo anareo. Satria flattage. Izy koa olo mahavandy sady mahay flattage trop, efa mpanao politika igny ozy izy président raiky mahay azy. Dikan'izany, ny mpanao politika de mpamitaka, mpandainga, tsy megnatra. Ka ho za aminareo hoe ndao amin'izay mba hialagna reto mpanao politika reto. Andonda itaky ny atao hoe état fédéral. Ka reo zanatsika manampahaizana no apetraka hitantagna azy. Fa tonga ny fotoagna foazin'Andriamanitra daholo ny continent Afrique manontolo. Nahoana atsika ny tsy fôha? Non. Fotoagna an'izao. Petraka ny état fédéral mba hisitrahany rehetra ny anjara brikiny amin'ny taniny. Manomboko zao tsy tokony ahita olo tsy homan-kany. Tsy tokony ahita olo mijalin-kany. Tsy tokony ahita lavaka tragnon'olo tsisy télévision na jusque agnaty alavelogna. Tokony hita fogna moyen anaovagna izany. Fa nahoana zany tsy vita? Tsy mipetraka ny état fédéral. Fa raha io mipetraka, vita fogna zegny. Ny ambanin'ny langitry manontolo ao amin'ny nosy misitraka zay zavatra rehetra tokony sitrahiny. Fa tsy hoe kapitaly sy renivohitra rehetrarehetra regny fogna, renivohim-paritany fogna mahita télé, renivohim-paritany fogna ny afaka mampiasa climatiseur, renivohim-paritany ihany ny managna ventilateur, renivohim-paritany ihany mihinagna raha tsara. Non, non, non. Ok zay. Ndao apetraka ny état fédéral. Amizay mba samby sitraka raha tsara daholo ny ambany langitra na ambany volona an-tanan-dehibe. Mifoaza. Oka nareo vehivavy tsy hosondriagna amin'ny lela mamy karaha nataony Andry Rajoely take igny. Indrindra nareo mifaritry Savao mba tsy hitandregny lela mamy ndry jackpot eky. Reo tsy sevitry. Ndry jackpot, ndry zoko vonjy, ndry iza koa moa ty Tokely Justin. Tsisy raha manjary zare jiaby re. Mivadibadiky, tsy hainao dinihy. Tsy mampivolagna meranareo sambava io, tahotro fo. Satria tamin'ny fifidianana farany igny, raha tsy nagneky iaraka amin'ny fitondragna izy de gadragna na tsy mahazo milatsaka. Raha magnanjeny le tiantsika hifoagnana ananganana ny atao hoe état fédéral.
tsy tokony hisy fandregiregy magnanjeny fa samy mandeha mahitsy de mandroso miaraka fa gasy reny gasy re ze tapahagna marary amintsika jiaby tompoko. Zay zany ny video apetrako niany. Mifoaza ry mpampianatra, ry tanora vavy sy tanora lahy, ry doktera, ry mpianatra indrindrandrindra, mifoaza ndô hitaky ny atao hoe état fédéral amizay. Rehefa miala eo radio Eli fa iala eo fô boka izy io, iala eo koa ibomba io. Oka tsy taky zavatra hafa tsika. Efa tafita agny aminareo ny avatra be da be aminareo nagnandefa message aminaka hoe mankasitraka zokinay fa zay mihitsy le mety. Ataoko tsy adala. Tsy adala zay nanoratra regny message regny. Tsy mbola nisy nahazo message na raiky za raha tsy message reto mpanao politique reto no tsy mankasitraka ny atao hoe état fédéral. Donc mazava aminareo ny état fédéral ankehitriny ndao olo jiaby iaradia anangana ny atao hoe état fédéral mba handroso amizay ny firenentsika. Zay mifandraisana anjara androany état fédéral ihany azadio izay bodibodainy président zareo agny monsieur Percy Fanapera, Ndriana Metisy sy ny sisa be da be zareo agny mivohy ny atao hoe état fédéral na fédéralisme. Ka ity action ty de apetraha tsara ny atao hoe révolutionnaire fédéralisme de Madagascar. Zay le izy. Ndao hanangana an'izay tsika. Mouvement révolutionnaire fédéralisme de Madagascar. Aloha itohy amin'izay atsika mba hipetraka amin'izay le état fédéral fa zay ihany ny lalantokagna mahasoa atsika zandry aby, rahalahy aby, ray aman-dreny isany, ranabavy aby. Bye bye.